أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, ngicela nilalelisise. Ongafuni futhi ukungilalela ilungelo lakhe. Kodwa la umdali ukhuluma nabantu abangama-Muslims nabantu abangawona ama-Muslims. Ela ukuthi umdali uthini? Alladhina kafaru, labo abangakholwa, subhanallah, wasaddu an sabilillahi, futhi abaguqula abantu endleleni ka-Allah, bafundisa abantu into ezi-wrong, benzisa abantu into ezi-wrong, benzisa abantu izinto u-Allah angazifuni, umdali angazifuni. Angeke ngilokhu ngikhuluma kakhulu, nawe uyabona kwenzakalani ezweni sakhile. Uyababona oxovizwe, uyababona abantu abenzisa abantu izinto eziphuma endleleni, izinto ezingekho emthethweni, uyababona. Angeke ngisakubizela bona ngamagama. Lalela ukuthi umdali uthini. Sekukhuluma umlomo ongathethi imanga. Nawe wena owenza lokho, nawe wena osenziswa lokho, nawe wena osacabanga ukwenza lokho, lalela umdali uthini. Umdali uthini? Adalla a'malahum. Izenzo zenu umdali uzozibhubhisa. Izenzo zenu ezimbi lezi nizenzayo umdali uzozibhubhisa. Alela ulalelisiseka, akukhuluma umbatha, kukhuluma umdali wakho, umenzi wezinto zonke. Uthi lalela, subhanallah, walladhina amanu, futhi labo abakholwayo bangagcini kodwa ngokukholwa kuphela, ngoba baningi abathi bayakholwa kodwa izenzo zabo zibe yiphikisana nezinkulumo zabo. Lalela ukuthi umdali uthini. Futhi labo abakholwayo wa amilu saliha, benze izenzo ezinhle, benze izenzo ezinhle, subhanallah, bangagcini ngokwenza izenzo ezinhle. Wa amanu bima nuzila ala Muhammad, bakholelwe kuzo zonke izambulo ezehlela kuMuhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuso zonke izambulo. 23 years iQuran iza emhlabeni, 23 years iQuran iloku ilethiwe ngeyigaba ize emhlabeni. Lowo muntu loyo-ke okholelwa kuzo zonke lezo zambulo lezo zika Muhammad sallallahu alayhi wasallam, then Allah uthini? Wa huwa al-haq, subhanallah. Futhi kuyiqiniso elivela kuphi? Min rabbihim. Leso sambulo leso eseza kuMuhammad sallallahu alayhi wasallam siyini? Siyiqiniso elivela kumdali wethu sonke, subhanallah. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum, subhanallah. Allah uzokwenzani? Uzobususa ububi kubo. Allah uzobaphephisa, uzobavikela ezintweni ezimbi ezingase zibehlele, subhanallah. Wa aslaha balahum, isenzo sibe ngcono isimo sabo. Isenze Allah uzophendula isimo sabantu abenza kahle, abakholelwa kuye, abakholelwa kuzo zonke izambulo zakhe ayiletha emhlabeni. Sibe njani? Sibe ngcono isimo sabo. Allah uzokwenza izimo zabantu abakholwa ngeqiniso zibe ngcono. Zifuneke mfowethu, zifuneke dadewethu ukuthi Allah mayekhuluma kanje kunje ezweni, wena njengemuslim wena umephi?
wena njengomuntu ongakholwa wena umephi umdala mayekhuluma kanje? Umdala ukhulume ngama-Muslim, wakhuluma ngabantu abangasama-Muslim. Washo ukuthi abantu abangasama-Muslims benzani, badukisa abantu, bakhohlisa abantu, bayamosha, benza izinto ezi-wrong egameni lokuthi benzani, bayalungisa. Wasekhuluma ngama-Muslims. Uthi-ke laba benza kabi, abenzisa abantu ezi-wrong, abenzisa abantu eziphuma endleleni, abadukisa abantu, u-Allah uzoyibhubhisa imisebenzi yabo. Kodwa laba benza kahle, u-Allah uzenzani, uzobavikela ebubini obungase kubehlele. Subhanallah, bahlale behamba eqinisweni njalo, u-Allah enze isimo sabo sibe ngcono. Sengathi umntala angazivula ingqondo, azivula amehlo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.